pogodi šta imam. Za bicikl. Kako je moj bicikl stao u gepek? Vrlo jednostavno, zato što je sklopiv. Taram! MS Energy Street Flex i20. To znači da je on napravljen za fleksanje po ulicama, tako? Aluminij, magnezij, rama. Ovdje unutra se nalaze baterije. Sve je napravljeno bez ikakvih varova. Vrlo kvalitetno, gledaj ovo. Podesi visice, ali se točno zna koja je tvoja visina. I governale podesi po visini. Spreman. Nisam preklopio pedale. Sprijeda i straga imate disk kočnice i najvažniji detalj je uzmem NFC privjesak i upalim svoj bicikl. Opa! Na displeju ćete odabrati 3 različite snage asistencije, koliko brzo idete i koliko ste ukupno napravili kilometara. A ovdje imate klasičan Shimano menjač. A da bi vožnja bila udobna, ovdje je klasični amortizer. Da bi vas vidjeli i bili viđeni, imate svjetlo iz sprijeda i straga. A da bi sigurno stali, imate disk kočnice na oba kotača. Domet mu je do 50 km, a snaga 250 W. To ti je otprilike ko pogačar na nekoj etapi. Dakle, ja sam pogačar na struju. Gle ovo. Odem. Trenutno traje akcija, količine su ograničene. Požuri. Gle ovo. Vratio sam se u djetinjstvo. Ja si uzimam ovaj jedan za stalno. Ja na MS Energy, ko klinac, ću mu jedan tebi uzeti. Ha?